Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chiar tu lusilal chanhimi Voinkan Mizoram State Boxing Championship voi somli panina chu final khel ni in KHARNA hun nei ani ni somni pakwa November sang ni somni pakhata puti jail nuntluanga Honorable Minister EFNCC Law and Judicial in allow honto Mizoram State Boxing Championship voi somli panina KHARNA income Serchhip Boxing Hall NEIH K.VANLALVENA'N Vice President Serchhip District Boxing Association in Kaishuayin HMAN khwalian pusilal ramzawa advisor to CM CHUAN mizote zinga professional boxer and CHUAK chhozel chu lomom ati thute boxing chu ejuna THLAK ani thute state level la champion te chu national level le world level thleng chhozel tura anlaka beise na sangtak anei thu asoya Mizoram Sarkarin boxing lama tuite tanma alak puizel don thu asoiba ka zoram dung lewanga boxer kal khom te chu du sakna ahlan bok HMAN main sponsor D3 Business Enterprise ni tupa Dr. Lalmal Somale pu FLL ni enga Senior Vice President Mizoram Boxing Association hena changa thusoi ngai THLAK ani ba ka Asia Khomol pui ram shang te boxing in elna Elite Men's and Women's Asia Boxing Championship sangni somni pakhat Dubai khel zota ka 64 kg a silver medal latu nulalal buat sai tui thiang veng aizol chu Serchhip District Boxing Association minga choimoi na hlan ani bok 42nd Mizoram State Boxing Championship 2021 ahian district pakwa achangin boxer za somli panga antela weight category shanga in khelkwal ania apumpuya Serchhip District Boxing Association gold medal latnem berin district champion anibok Voinkan Serchhip paragliding site P3 pilot training nei chu KHARNA hun man ne in district borsap Kumar Abhishek CHUAN hun MIZORAM Voin chun hudar khat khan Serchhip bong chom tlanga paragliding pilot training chu khar ani a pu Kumar Abhishek DC khwalian ni in closing function hi MIZORAM training chuak te hnena hian certificate ahlan ani Puanto angin training te hi Sikkim mi Arjun Kumar Rai le Lalrin Dikamasa Financial Secretary ten Zirtirin an Kaishwaya Mizoram Aerosport Association Hnuaya paragliding training hi komin February ni kwa achang khan mun hiamzok North Vanlai Phai Leilet Zola Bulchan na pilot proficiency nei aloni to in CHAMPHAI Leilet Zola refresher course an lo zo fel to boka tuna hian hun sang zok Serchhip paragliding takeoff point achang hian diktaka thlo chhwadan le zol pui mat phai chumdan anzir le a training te hian flight exam nei in kwang takin anzo fel theivek ani paragliding pilot proficiency training mek te hi aizol Serchhip le lunglei district atangin mizo nula le tlangwal sompanga te ni in training zinga hian lunglei le Serchhip atangin meichia pakhat ve antel ani Mizo paragliding pilot training chuak mi sompali anlo omto a anzinga pakhat hito in anzinga pahni chu sipai ani a Mizo paragliding pilot civil mi chu sompakhat ani a training zinga meichia pahni te hi Mizo meichia te zinga P3 training chuak thei masaber ani bok Nimin tlaikan Serchhip officers club te chuan government Serchhip college advanced Christmas mangin shwai tu thar an thlangal Anpol shwai tu atana an thlanthar te chu President Pujon Zoram Moya lecturer died Vice President Puvanlal Chana SDEO General Secretary Puke Saitluanga MIS DIPRO Secretary Games and Sports Puvanal Ruataralte Assistant Commissioner of State Tax Secretary Information and Publicity Pu Samuel Saitluamlian lecturer GSHSS Treasurer Pilal Siampui Tau Chong DCPO le Finance Secretary Pu Stephen Ahmun ARDO te anni Serchhip officers club te hian thilpek rongbol na lama na satakin ma an la china tun hnai maya po an member te thokho machangin COVID-19 damlo chanpui na te Serchhip inkang tuar te chanpui na te an sem to ba ka tuna hian Serchhip district chunga Myanmar raltlan chung ko chen khat te hnena chanpui na sem an tumle mek ani raltlan te chanpui nan hian member ten cheng singkwa chuang an thokho ma kumtanga chuan Christmas thilpek an sem china Kumina ero chuan raltlan te hnena thilpek zongin Christmas pol thilpek an petchuak don ani tin SOC te hian ram in thlan pui kum aloni chuan kumtin kumtop lama interdepartment sport an hwai hot chin boka COVID-19 shipui wangin kumina ero chuan an nei thei talaw ani Lok Sabha COVID-19 soihona pulal rosanga MP chuan Mizoram mamo asoi chuak
Nimin December ni sang ni somni pakhat Janrei thlenga Lok Sabha a COVID-19 chungchang SAWIHONAAH telin MP pusi LALROSANGA chuan MIZORAM a COVID-19 shipui dawna konga thei top chhuapui turin sarkar lai pui hotu te asom MP pusi LALROSANGA chuan MIZORAM a he shipui vei kiam chak theilo le state dangte abikin marchak state dangte ne na khai khinin COVID kai zat asang lam alani zel chu ral pui phiara phiar puya dopui turin central sarkar chu angin ani pusi LALROSANGA chuan he shipui chithar Omicron laka inveng tur le do tura India sarkar in thapui a chwa chul ati thu asoibok MP hian vo in December ni thum khan Union Home Secretary mu in Mizoram mamo chen khat asoipui le a aizola changa Assam Rifles ason chwale COVID-19 dodan chungchang tele thupoi modang te asoipui bok ani Parliament Winter Session nei MEKAH MP K.VANLALVENA'N VAWK HRILENG awanga Mizoram torna asoi CHUAK Parliament Classic Chutkhom nei MEKAH vo in khan Rajya Sabha MP K.VANLALVENA'N chuan thu asoina hun chatak changin African Swine Fever ASF wanga Mizoram torna chungchang a au chhuapui K.VANLALVENA'N chuan HMAN Department Government of Mizoram report dan tarlangin Mizoram district som pakhata khozani somsari pakhata ASF awangin VAWK sing ni sangkwa zariat an thi to thu Parliament House a ashila shikairin hel VAWK sing khat zathum somriat ti hlum ani to ba ka heng VAWK thi zongzong te hlut zong hi cheng vaibel che sangriat vel ni a chu chwa ani thu Parliament House asha tirbok ani K.VANLALVENA'N chuan tunang huna hetiang zat la ya tam mishing ran vulthi na hi kutna thok tu mi retheite tan chuan disaster le natural calamity ani thu soin he African Swine Fever twar tu te zongzong hne na zang na dom na peturin central sarkar angin ngalbok ani Silver Jubilee lom nakal zela government GM Higher Secondary School CHAMPHAI ten vo in khan FAINA BEIHPUI an THLAK GM Higher Secondary School CHAMPHAI in kumsom ni pangana atlin na Silver Jubilee lom nakal zela vo in khan Silver Jubilee Celebration Organizing Committee buat sayin zirtir tu le zirlai ti chuan CHAMPHAI khopui chung mun sang te insem dara fangkwalin FAINA BEIHPUI an THLAK FAINA BEIHPUI THLAK honna hun sikul twal zola nei manpui tu Dr. Lalom kima DIPRO CHAMPHAI chuan Government GM Higher Secondary School in adina changa kumsom ni pangana Silver Jubilee athleng thei chu alom pui thu le Jubilee lom na puala ma anlak to na zongsong chu fak om ati thu soin FAINA BEIHPUI THLAK an chan chu chuan om ati thu asoya faidu na tak nun phunga kan lak lu lo chuan natlang bok chin ma ila apai na tur ni lawa bolhlo kan pai zel si chuan kan fai kum tlan thei don lo ani ati a zirlai kalkhom te chu ati bolhlo tu ni lawa athian faya midang te zirtir tu ni tum turin atsa ani thu soi tu dang Dr. Charles Romal Soma lecturer Government GM Higher Secondary School chuan kalkhom te lom na thu soin CHAMPHAI khwa mai ni lo Mizoram pum angzong po a zirna in lian berte zinga mi Government GM Higher Secondary School Silver Jubilee puala FAINA BEIHPUI THLAK chu tun hunatan chau ni lo nakin zel thlenga chomnun achul thu soin Silver Jubilee chuan FAINA twantling athlen ngei abei sei thu asoibok FAINA BEIHPUI THLAK honna hun hi Pukeshang dola lecturer Government GM Higher Secondary School chuan akai shwaya CHAMPHAI khopui chung hun sang chu chuang soma in chendarin an fangkwala kholaya bolhlo tlate thian fain FAINA BEIHPUI an THLAK ani Government GM Higher Secondary School hi June ni somni panga sangkha zakwa somkwa paruk khan din ani a tundin hmuna hian zirlai zasari somthum le zirtir tu somni pasari an omeka art science le commerce azirna baka vocational course pathum horticulture healthcare le computer technique te azir thei ani NEC sum cheng noi zaruk somriat pani point pakwa bial senga NAHTHIAL phul hempha chu nimin khan bial tu MLA le Health Minister DR.R. LALTHANGLIANAN ahonga Sport Minister Purobad Romoy roite chu khwalza om ani NAHTHIAL Block Sport Committee Ground number 2 phul hempha honna inkhom hi PUF Lalrin oma Additional Secretary Sport and Youth Services Department chuan kai shwayin Khwalian DR.R. LALTHANGLIANAN chuan bial chunga Sport Minister chanem ngaina awanga mual thar chatak hon theya
peifel ani chu lom om ati thu le NAHTHIAL district chu infiam na konga mi hming tha chwa tamna ani thu soin sport hi mitam takin kan eizon na hmun tur ani ti sha in Mizoram Sarkar kabineta industry pakhat angin kan pas to a chu chuan thil tam tak akeng tel ani ti in NAHTHIAL phul lem pha chu mi puiten an chhorthiam apoi mo in changkai taka an man ngei a be sei ti asoi ani Khwalza Sport Minister Pu Robert Romoy roite chuan he huna mual hon he Sarkar masa hun lai changa ngai tuan na thui tak manga an lo chan ani thu le Sport Minister masa pu zodin tluang chu fak om ati thu asoya tluang takin akal zel don emoti lain NEC achangin ti top a han ni thota kan minister tira kan department pumpuya issue lian ber chu NAHTHIAL le saitwal khelmal siam na chan to si cholai lok ni ta hi na chan le tura malak kha ani a he thil hi in pu mon na chi ani lova ming chat lak big na tura om lo Sarkar masa in thei top achwa tuna MNF Sarkar pu in thei top kan chwa boka chumira chwa chu kan tel ani ti in sport minister chuan project local laklo lai hi lotling taka chun zom zel kan tumpia lama an lo top san to te po hi chun zom thar le a ama a kal theilo te po kal tir le hi kan Sarkar hian atum ani atibok he huna hian Reverend K.VANLALVENA'N soma BCM NAHTHIAL South Bial tu pastor chuan hun ser mangin Pujon Chanpuya Secretary Sport and Youth Services chuan technical report ape a pu CHHANCHINTHAR President NAHTHIAL District VC Association pu in thu soin District Board sa pu RL remsang chuan lom thu asoibok Grass hi FIFA pompui LCT Global Company USA siam ani MZS-RLM NUAI Startup Village Entrepreneurship Program Pilot Project ata na Thlan Kalasip District ta Block Enterprise Promotion Committee chu DRDA Conference Hall an chukhom kumsang ni som pakwan November a bulchan SEVDP hi NRLM NUAI Self-Help Group Member 10 an eizon na konga masona an nei theina tura malak na chi sang le lona tan seng noi zali som thum panga project duangin harsan na sang awangin hun engomot chen mala theilawa an omnu in kumin February thakhan first installment noi somli panga an hua Azari ka Amrit Mahotsav achangin noi somkwa panga andong THLAL khoma block program manager chuan soin he project achang hian thengdol RD block achangin mi somli pariat le bil khotlir RD block achangin mi somnga pakwa 10 anchang kai pui to thu asoya hetianga loan an pek te hian an rul chatawangin an sum don chian ayatam loan an pek chwa to thu asoibok he hun man pui tu pu RLALTHANGLIANAN District Mission Manager Kalasip District MZS-RLM le Project Director ni bok chuan thu soin SEVP hi Mizoram District patni Kalasip le Serchhip chau kalpui ani shi thu soin Mizoten tho ho kan thiam lo ti chin kha tu na chuan ma kan sona kan thiam to hle ani ti in rin omna nen mason zel tura bei turin Block Enterprise Promotion Committee te chu acha a Central Sarkar masona turin project tam tak a oma a hai chuak thiam le amang thiam a piang kan van nei mai don ani ti in lon pek ngor a in an lon pek ten an hlotlin puin an mang changka em ti hi apoi mo ani atibok Nizan khan pulal thanglia na Kalasip DC chuan bairabi khotlang shwai tu te meeting nei puin ramriven konga chanlak angai thu ashil DC chuan bairabi chevela hian tu hnaya security labs voithum athlen thu soin leidona manrua Assam Police ten min ruksak thei chu poi ati thu asoya Assam Police ten Mizoram Police duty lai ngei an man thei chu kan police temwal phona lian tak ani atibok hei baka hian police ten anti tur anti lawawangin zirlai pol ti an che chwa ngai chu a chalo hle ani ti in ramriven him hi police te ti tur ani a NGO te anin rol chuan boruak chalo sok a thlen sui pal thei awangin chutiang a thlen launan police te anin thada a thiang lo ani atibok Vaireng te daya in kan awangin Assam Police chu anmal pho hle a chu wangin englai po in kan pan na lai zongin min en tharenga thiam takin min beile dan tur an dabreng ani ati a chu wangin ramria duty police tele khotlang shwai tu ten magistrate an tho pui chat angai te in fing tak le thiam taka ma kan lak chin apoi mo thu asoya Assam Police te hian an ming chhiat na thupnan le ming chat tumin kan pan lai zongin min en thareng ani te kan shiat apoi mo a chu wangin thil thleng masa apiang police ten magistrate nena report chin to turin ashil halbok Voinkhan MYC le core team on skill development Khozol district Changkopin vokvultu titan training an buat site so KHARNA hun man ani a James Lalni thanga SDO sadarin hun ahman pui
training kharna hun pulal ruat zela rentlai course coordinator kai shwaya pu James lalni thanga chuan thu soin training hlotling taka buat sai ani theinana tha tho tu te zong song chunga lom thu asoya vokvul chu eizon na hlok le changkai shalna lama po buaina omlo ani ti atar langa training chuak te chu ril ru nei tak le enton tlak ni tur khopa vokvul chun zoma midang te tan po aron tlak le zirtir tu ni turin acha bok pu HLALRAM enga SDC in training kalpui dan le malak zel dan tur soi fe in trainees te hna certificate le stipend semna hun akai shwaya Dr. Philip Lomsang wala course instructor ba ka trainees azinga changin pu kemal somdong lian ten training report pe in Dr. Henry Sablalrin liana senior scientist and head khozol KVK po in thu asoya pu kelal remrata dealing assistant in lom thu soin hun akhar ani Vokvul inzirtir na skill training for piggery farming hi Mizoram Youth Commission Nuaya Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to COVID-19 in the state of Mizoram program kaltlangin buatsai ani a training buatsai na sumhi Northeastern Council NEIH changadon ani a Khozol District ta hian District Core Team on Skill Development le Asian Petty Department malak na in training hi kalpui ani khati song kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e